I want to condemn in a very stern warning that Kisii people have never been treated or behaved the way they behaved last time. Kindly, whoever put an hand to make the rally at Keumbu cause double strategy, because right now our brother Mapinduzi is dead from Gonseri, who was our supporter seriously. And innocent mamas are just crying because sometimes people are not stopping there. Tunataka maadili mema from this country. Kenya is a democratic country and we don't need anybody. I can issue my views. Hakuna shida. Na wewe sema yako. Kama sitaki yako nitoke niende. So I want to say anybody who put an hand for the killing of that brother of mine from Gonseri, Mapinduzi, my brother, you are going to get it, whether from people or from God. Nataka kuuliza serikali kuu, whether you are an OSPD, whether you are an OCS, whether you are a who, your duty, major duty is to take care of the people of Kenya. We pay tax. And if that tax cannot make you realize that I'm paying tax for you to take care of my property and my life, then those police officers who were just showing the wounds, stones by rakes, that in sasa hiyo ndio hiyo rusha, let them also be put into task. Musianze kufuata the rats mkiaja watu wakubwa. Kuna wale jamaa walikuwa hapo, mshike wote. Sisi kama viongozi kutoka Kisii tumesema, kina Sifuna, kina Orengo, kina nani, whoever came to Kisii, you people with us Kisii, we are specific. Those are arrangements with the goons, member of parliaments, and not mwananchi you saw by yourself. So whoever is not ready to support peace at Kisii, utaama. Wewe ndio utaama. Lakini wa Kisii wanataka amani. Iko na mimi niko tebange ngambe sababu chusi mtu atwara amangana akorokunga linda mwananchi. Linda mwananchi igeri ndeta abananchi ba yemba mba tware problem ose mba unererigwa na serikali. Lakini group yende yatokire etagitenge abananchi ba unererigwe. Nje buno mubasi oyibona ngo teba nga kumata nanyoreta matanga amaganga atawenere ko babone umwana umuminto Mangufuli Kevin igakwetare mocheri akeronko batebi tuachiete postmortem ige kworo kinga igena liria agetwe emeteria ite toru ogwete bali mokorora social media muroche buno umwana uri umintako akobogorie gekoroto agosogora abagusiba ito ntaruke baito because bakorire gatenda gusieta nagokora nogena none abasigisi mbari gwitana abasigisi bamwabo bagikoyo mbari gwitana nabagikoyo bamwabo bagere nonya babeira bakongwanga nanga kibago demonstrate na nakorora none none bamoko baba site bana mwana korora somo era gwito mu 207 irichikura chire asege singa gikuru kunga Israel kiabete ngusi asaba abantu bonsi bibatamirete ngusi bona sengenje yo gutamira okugwa gocha kusiyegerenga abaru abagikoyo barenge Kisumu ngusi barenge Migori no Mabei everywhere within the surrounding areas bakaba indi. In fact mnabona Kisii primary igebugata abaori abange gatwara abaindi abange gatwara abagikoyo abange because banyorenga peace prevailed at Kisii. Bona ndagete ko tebega buno muntu oyo mwabo mwana uri uminto kwete Mangufuli Mapinduzi. Umwana uri uminto Mapinduzi gakwete katesi yobo chambasi bwo muntu okorokwa leadership osentu abarayi. Abarayi twa tebi gutokora umukutano usokora ikikura cyetu no bwanjani. Bono bwanjani ubu bwaberenga nabwo bwo kuri kibesa to abana ubatamaye because yubutaka bajaki gutumeka kibesa gicyeto ko kuri imiterere no muraye senje nakwara mapema kare karo tuware ko burayi buri weto bwo gokonya kero ndo muraye gusibino mukanze gusa meya na nakabeire
usebuna bono mugaba an example se president so muchumi igoko ryincherende jonsi uri kabantu batware kibeso mufuko tari yoko babogorera kibeso nako bahabuna cinju ngakora gendo getemanye ko ba igonta keteko tebyu mugusyon tegerere taiguga for real we have gone astray yantu wachire contrary ne maadili yo mugusi abantu baitu be media ngo batebya mbuya mono because inu mugenderere kuna gotebya abantu ngegetekineki yako sekeneki media ne department yaito egokora ebinto byo gokonya egere uyu koigwa igwe bono ngoteba baiguga ebinto mbia baga ari ruguru omujumbo gorukwa kebagende yani not kebagende o badia abantu bakamenyokibwa bakaruwanirwa abantu bakaruzwa amatanga bakamenyoki ebinto mbia ba byabetoge mbo Saturday ogembo ne chiro ase paradiso aro MC ase ababasi babwate municipality naba machoge bono ndegete gotebya ba machoge ba minto iga timo baisa gotebya umubasi ngana abangete motebya umuntu oyo munga nabangete ababasi naba machoge twamenyira ari ibintu ibingi by'umubasi ebire bu machoge ebintu by'umu machoge ebire bu basi unabona use gocha sametalogy gere yo mu machoge okogenda ngumbuaria yani I want to say there is some intermarriage, there is some buildings, there is a lot of investments chikorire between mu machoge no mubasi tobwa amatobia nande municipality eri terikororeka nanga ne yo mojo sine yo mu machoge bweka municipality eri na agambire buno mugambi ninje na yate teri bebeliria ekero bagoteba ngegende sego chianga yata ngatebe teri gaiga ange na itumbi bono nkumiti nga yekoru chibesa nchitoka chigokonyo muntu ono sameta omo MC yo nakire chibesa nchitoka chigokonyo omo MC yo kali misezi akire omo chibesa nchitoka chigende rugoro asomo mombaba use chigende somo kione sekekwa nekune to pako mugirango kindly governor onyeri iri chibesa chiri mune budget iri kworoka injiri ogembo kibeko onye njiri ko bekwa abantu bari bategerere bayigumwe nkibakoboria obura yeke rukuru kwi governor eriete governor libineti igokoreta abantu governor problems you don't cause problems obura yigo ko governor yani umugambi ukogambi ebintu ebibe usebia kwa bibeka byababuya nakitokurukirwa abagambi ikitokurikira y'ubugambi nokobeka tokonya abantu batware kibesa buna bono mufuko abana babo bakine buya abantu ubugambi buri bwetu bw'abakansara bakuru nakige ko geranguri yo bucumbe bwabo bazi iko tware ko rigiri yo mukikwara nga kyabataka baro bangana iko tware ko rigiri yo mukitwara nga kyabantu bacyandigete twarika kuri umukiyo na baro nzembe yondeki abantu bakakina I want to tell you nga paka nonye nibituma abantu bakairu n'abagambi bagikuria gaki rutamara bari ko mugushi akero dokonyora ngegente kenkiriga intubu no mugambi intubu n'ababasi I want to say buno mugambi uko rubo basi babasi intubu ati boko nguna nyombende yonda itako tebanga babasi intuntu anje na bamachoge onye umugaba na simba ko kogenda kurwania bamachoge burwane na bwinu mweka babasi tayo ra ko support ageko gere egintu girikia beto gembo ko kiarete umungi nako na chuoko boko ikareta magana makongo ndiri eserikali ekoliga asieri ngakyo mwana uriyo mumururi yitwari yituturi atogetari muzonde botuko inkieke tuwakolera iga and I want to caution those people bakajete meteri yagweta iga kisi polytechnic igo manyete bakasa abantu bakajete mete nyumba n'ekibiti bagosoke n'ekipropox baji goitira abantu barimo gukora ibintu biritiga umuntu uriyo gajete ibintu itibo bobasi ukorusi kibeti nyumba n'ekipropox yo irira kera umuntu mugambi yako genda aso kiyaji goita abantu tiga karuo Mungu atakurani damu ya watu kama huyu kijana amekufa itakufuata kati yotike kabisa na akwandire buno murana na akoragire utachiye tigotiga how morole buya nduragire ribu n'abantu abakuru na arodire kekoba umugakungu hagatene na agatebanga bono inje tinkokora igandoje ngobunyira bwakire buzungu akina hande bwakire umenye akekogera karoko lebintu bikoba it is against the law. It's against the ethics yo mugusi umwana uminto simba harati ndubuna mubasi ntwatagete to urukeroho bunoge nderete gutara naba muri aba bago ita abantu inga nando gutenera buriyo gembo gwateba ngayaya
lingamba abo sifuna balete tabantu bakabaita akina ande toligere apa kusiba libaito bagwa nege gusi aye kwale ko kira buno mugavana torolekana bono kwebeke ibintu bitali byabo karuo byawe sojiye ko chapu butali bwabo obasi all the leadership ya Kisii and all the leadership ya opposition ye kurunga united opposition na anywhere wisha to support your family iliyo mwana to support yo mumururia nabwo atabana nabwo atomukungu nabwo atabayibo